no ɓuri ndenndire ko Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Musidɓe yiwɓe sabodiraɓe on hiwrama on salminama on landama so tawi ɗon e jaam. Hande kadi en tintidi e nde alarbare noon hawri ñande 3 janvier lewru aranduru ɗum e hitande 2024 on o ɓeyna ɗum guluji ɗiɗi e nogay e nayyi wonti teddungal wawɓe pular ɓen voilà arana yette ɓeyaɓe ɓen arayno no andirɗon noon en tintidiɗo hannde kadi e émission meɗen on enen e ko yowiti e toɓɓe yogaje ɗe yewteten e nder émission mo anduɗon on ɓayɗon andi joni jara hiɗen rewta e muɗum émission needi e jikkuji woni ko anda joni vraiment hiɗe weltani partenaire ɓe ɓen hiɗe weltani téléspectateur ɓe ɓen côté ji ɗin foof nokku kala kaɓe hikkori e kala koɓe woni e wadde ɓe hiwra salmina landa so tawi ɓe jaam koɓe ƴettata sayeji maɓɓe ɗin kon ɓe suiva émission ji ɗin surtout émission ji ɗin en général ka télévision men Jama TV aray noon no andirɗen noon leero yoni comme no wowiri noon hande kadi ɗen arri ɗo e toɓɓe yogaje ma no woodi kadi ko en même temps ko résumé ten e nder ko feƴƴuno kon ko ɗum waɗi hara en adoroy taw wiigol bonne et heureuse année 2024 hara hiɗen suweyti jama on fof hitande nden hitande 2004 on e 2024 pardon yo wonan jama on hitande jokkere en ɗan hitande sabodiragu hitande nafa hitande kellal hitande e gurdam moƴƴam yo Allah on dandu en boneji ko woni e nder hitande nden kadi yo Allah on worindin en seytaneji ko woni e nder nde hitande nde fuɗɗiɗen ɗo kadi haray no andirɗon noon hiɗen soyti fof rewa pay ko rewa mawɗo ko feƴƴi kon no gasa woodi ka feggodirɗen surtout collaborateur ɓe ɓen ka télévision Jama TV donc min personnellement meɗen toriɓe yaafuye so tawi woni min Mamadou Aliou e mi wawi feggade e goɗɗo ga guila e DG natiri noon haray miɗen toriɓe yaafuye tawde haray koko hananinmi noon kadi so tawi woni ella ari e waɗude donc kamɓe on so tawi woni ɓe waɗnolan ella mi yaafike par ce que hunde kala hunde ko ɓeyna o pular no wi wo hay ñiire ɗengal haɓay donc haray piiji ɗin kono wata wonirde a heɓata ko weeli à 100% toujours kono koye nder ɗum ɗon heɓata ko wawɗa muññade si a heeɓi ko metti donc haray hiɗen souhaiti fof bonne et heureuse année 2024 haray sans plus tarder en fokkindina émission on comme no wowiri noon ko adi kon en salminay ɗo hoɓɓe meɗen hannde ɗe wondi ɗe hoɓɓe meɗen e tawata noon ko hoɓɓe tedduɓe kadi ɓay ko Allah andi no men suutiri ɓe kamɓe en suutiɓe ɗon ɗum ɗon fof no anduɓe ɓen no andi fof no seedi donc haray en ala tardude kisan daren no woodi koɓe yoɓani en ɓayɗen andi hettugol ɓe weeɓa e fii ko yowiti e émission on kon ko adi kon en salminaɓe assalamu aleykum ceerno waaleykum salam wa rahmatullah aray on hiwrama on salminama min hiwritike min jarni on kadi nam aray anditine jama on ko honno makete ɗon aray min ɓe noddiranmi Mouhamadou Diang Mouhamadou Diang mi makete Mouhamadou Diang eyo aray ko noon ɓe noddirtami ko Mouhamadou Diang mi wiyete nam haray inchallah ko bisimilla moon ko tooli ko adi kon ka émission comme no wowiri noon ɓa haray meɗen andi o rewi e nokkeli buy e kame wonno yiwde meɗen jiɓino si tawi woni mi wawa on hettude menen kadi e sengo amen ga donc haray mi en adoray taw ko adorte ko haray e hitande nde feƴƴi haray mi anda sino woodi
ko wawa toon e régimande hitande feƴƴude nden si arten eko fewniti kon kadi. ok, assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. wande min hiwri e wonɓe darde émission on fof min fuɗɗori ɗum o ceerno Mouhamadou Aliou ɗo, min hiwri kadi wonɓe ka technique ɓen fof, min hiwri kadi kala wonɓe darde fewndo télévision Jama TV. haray ko ɗum musidɓe min ɓe noddi en ɗo e ar ɓeydodiren kadi. haray ko noon ceerno Aliou min nani question on fewndo e hitande nden 2024 o naati, 2023 o lanni, mi wiwa kullu amin wa antum bi hayre. haray ko ɗum ɗon mi watta wiide 2023 on noon no woodi piiji boyi ko heewi e 2023 on. en tawaki Allah sigo ɗin ɗo yoɗi artuga 2024 ɗo, allahuma amin. par ce que en fo en tawdama en yii kadi en nani kadi en faami kadi nde wawi noon memude seeɗaji 2024 2023 piiji boyi waɗi, wono dimbagol leydiji, wono accident ji, wono manifeste ji, yimɓe ware en fo en humpaka kasare ɗo wonɗen.
wiyete ndimu o respecta hoore makko. Voilà, téléspectateurs, vous l'avez compris, ce que notre oustaz nous est en train de dire en ce qui concerne l'éducation de base et caractère. Peut-être vous avez quelques mots à dire à oustaz. Oustaz Mamadiang, il est là devant nous, il va nous donner quelque chose qu'on n'a jamais appris, qu'on n'a jamais connu auparavant, c'est-à-dire en ce temps, nous, on n'est même pas né, on n'existait même pas. Maintenant, le moment est venu, on est là avec notre oustaz et il est en train de nous donner vraiment des conseils. Il nous conseille en un mot, il nous conseille. Voilà, le numéro aussi existe. Vous pouvez nous appeler juste pour poser des questions ou bien, c'est-à-dire de donner quelques avis en ce qui concerne notre émission. Voilà, numéro nowoda kadi haray deuxième accitana numéro kadi ara falabe o kadi wawa nodude participer à émission on parce que émission on ko en fo jeey men jeeya min tum wedo kadi kambe tum be jeeya ko en fop jeey donc haray oustaz o weltanama e toujours men arta e mon kadi e ko yowiti e fi needi e jikku on andi nder o émission needi e jikku no wodi piiji buy ɗi memete nder ton kasa hara men memino ɗi kono hara no wodi buy ko men mankini ko ɗum waɗi ase mi wino e saayi e caccarawol gawtal wela dande o yii donc hande noon hewti ko hande oustaz en no ɗo donc haray no woodi piiji buy ko yewtete tawata hara affaire wondigu wono hakkude aden e ɓeygu mum ko honno ɓe duwa wondirde ko honno ɓe duwa c'est-à-dire neediji ɗin hakkude maɓɓe mo ɓe ko honɗum duwa jontude oya machallah. Ok, monsieur Ceerno Mamadou Aliou, voilà on addi ɗon kadi question mo andanɗa hoore ma duwa ɗo auditeur ɓe ɓe ƴettamo ɓe gollitiramo moƴƴa surtout noon hakkude aden e ɓeygu mum o génération ɗo ha joni kadi mi arta e mungoy o génération ɗo piiji ɗi fof ko ɗo ene kana on anda minen o génération mon ɗo waɗi ha hulɓini men taw hayso goɗɗo falnoma jombuɗe ɗo ɗimmo walla tammo walla nayaɓo hara woɓɓe goo no woodi taɓe jogui capable mum kono jikkuji mon ɗin onon génération on ɗo min suusali yaafe noon oustaz woɓɓe mon goy andi ko hulɓini woɓɓe mon ko hulɓini on par ce que minen jawle ɗen min ittay goy non non naafi jawle ɗen sa wotini on rami joni ko jogui ɗo jawdi o jombata o yi probléme te tammo est ce que ɗum har non non naafi jawle ɗen kadi jawle ɗen o gandi jawle ɗen ko Allah okkata Allah ko wi wa ma min dabatin fil ardi illa ala llahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabin mubin comme ɗum ɗo wona probléme non par ce que mo waɗata on go'o mo jogui noppi ɗimmitel mum mo jogui hakkille tammitel mum ɓe hollimo koɓe jombanay mamo ɓe ƴettu ɓe muurimo coñci ɓe suumimo ko honɗum ɗum ɗo suni fi awa day mi gaddanima ko mi gaddanma ɗo na ko timmi de koya mankitan men kono debbo no ɗo ha faamude mo jonna on kanko on ko feccere saabu siɗa faala lontinde rewɓe ɗiɗo e fi gorko goto ko rewɓe ɗiɗi watta kono debbo koye gorko koye honndu gordu nanuru gorko ko ɗon o winda kon o wata wonde e ɓaawo gorko te gorko noon ko dewgal sunna e farilla o wata wonde ɗum mo andanɗa hoore ma tawa Allah no yiɗi yarli yaafi ɗum ɗon kañum kadi mo faami aaden e ɓengu mum so woni ha an a jombi an gorko on ida duwa andude taw go'o o ko nene makko e bam makko neyi mo a okkirama mo fi Allah a watamo sodde so ari yandi geru an gorko on kañum kadi haro hattaki nene makko hattaki bam makko wawa si ko wonno heblito kon sa a dublanaymo ɗum kama ɗo fijanamo jalanamo holtinamo ñamminamo honnamo kadi si nawni ñawda sa fukkiti yaltugol ko honno yaltugol e goɗɗo ɓenguma no ɗon yaltida ɓenguma fiji ɗon jali ɗon debbo no okka sanse piiji nayyi kanko so waɗi ɗin ɗon aljana makko darike so juuli waktuji makko ɗin joyi o hoori lewru suuma yendu o ɗoftiki konngol moodi makko ngol o reeni hoore makko hara o jonnaali gorko goo sona moodi makko aljana makko darike an gorko on kañum kadi fii noon ko a woni kilifu makko on a watta no faalirɗa o e hakkunde ma e makko ida jogii mo jogii hakke ma
o ƴetta hakke makko on o jonnitama an kadi ƴetta hakke ma on jonnitamo woni noon cenɗe ɗen fof woni ka koltan ka holtingol woni ka ñammingol woni ka honnugol woni ka mbalde en haalay fof woni ka mbaldi sabu so min addanino on lahdari on ɗo nde feccetanayno on piiji ɗi nde takkatako te diina l'islam noon no wi wona ɗum addi wona affaire diina adde en ɗo kono ɓay koye julɓe il faut memen piiji goo ɗe anndanɗa hoorema tawa ɗe wawa munon ñakka quoi son faami kon aadege ɓe mumum go'o koyo gorko o muñño suddiɗo on o wawamo gérude suddiɗo on kadi muñño gorko on o wawa gérde moodi makko o anda yimɓe no ɗuuɗi kono ko arsikaji maɓɓe ɗin kamɓe ɗiɗo ko Allah hawtidiri winda noon makka arsi dow si laati noon leyga kaka wallu kala mo yiiɗa goɗɗo jombi goɗɗo andu hari windama to ala kulle haalin ko tarodira o ko tarodira oɗo o hewtay kama a jombay mo dewga sunna e farilla an gorko on dankoɗamo en tant que noon taw on jiiɗoɗa haali haray ha joni woni ko manquinno si Allah okki on noon jiidi kadi ande ɗon haray on fuɗɗike wiyete ko wiyete kon wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulum an ra'iyatihi fuɗɗo ɗon kadi hara on fuɗɗike naatde e état goo kadi fuɗɗo ɗon kadi dankade ɓiɗɗo mon on walla ɓiɓɓe mum ɓen si ɓe hewni ha ɓe hewti ka natton ɓe l'islamu naadon ɓe andata ɓe attoɗon ɓe andinde taw ko boni Allah ko boni nulaɗo ko ɗum l'islam si ɓe attike ɗum ɗum base ɗum ɗon naati e maɓɓe taw machallah fondation on tiiɗiɗo hay fo so wataɓe jettoyde ɗon kala ko aroy tawa fondation on jiiɓino bon aw haray hono ɗiɗo piiji no tawa e moƴƴingol hakkude mum e ɓengu mum awa kadi suddi ɗon kañum kadi o anda gorko ko kumpa gorko on jombamo ƴettamo ka villa addamo ka saare debbo on ko tori ɗen sonnaɓe ɓen ataɓi yiw gorko goo ɓe sunano on ɓe anda si ko on ɗon kadi ɓe wonduno ɓe sunanto jombuɗo ɓe on est ce que ɗon famde komi wolde kon sonnajo moodi ma si a ardi e makko ka saare walla ka villa to won ɗon ndaaru moodi ma nani si gorko goo ɓornike to a yii ha tawi mo yeɗɗi ndaaru moodi ma par ce que siko moodi ma kadi on ɗon siko on jombunoma kadi moodi ma kadi ɓorni rewi ɗon a yeyno oɗo kadi na e sunanoɗamo kon gorko ko kumpa debbo ko kumpa an suddi an gorko on kañum kadi sonnaɓe ɓe on ɗa yiwde ɓen toujours sa yi oɗa ƴettu respecta ɓengu ma anda siko oɗa kadi jombonoɗa a yi omo yi o monduɗa ɗo a sunantonomo kadi kon aduna ɗo ko sunare sa yi allahira no woodi e honnen telan Allah no haali ko alqur'ana mo etike ɗo golli ko moƴƴi o yehi ka aljanna ala kala ko yiito ngo sunantako kon aduna ɗo ko sunare won ɗo joni noon mo sunike ko ɗum watta takkata hoore makko ɗon haɗa ko andanɗa hoore ma watamo perdinde ko muñal ngal inna allaha ma asabirina kala ko goɗɗo heeɓi o muññoto o gera ko heeɓi kon woni ko sonnajo a muññoto gera woni ko jawdi a muññoto gera woni ko ɓiɓɓe a muññoto gera woni ko basal heɓuɗa kadi a muññoto gera woni ko nawnare heɓuɗa a muññoto gera woni kadi ko ngalu heɓuɗa kadi a muññoto gera sukan kako yagal mago kadi a muññoto gera watta naɓu inna wawi minen mi waɗay minen fewdani est ce que heɗa andi ko fewdeɗa ɗon ko naɓortama goɗɗo no wawi fewdade la yahillu lmukallafu an yuakhira tawbati wala yaqula hatta yahdiyana llahu min alamati saɓi wal khislani wa tamsil basirati taga ɗo taw innu min mi waɗay fewdo an gon mo hewto omi kadi mi tuubay ene ɗa andi ɗa ange Allah on aadodi a hewtay toon non la ya'ti lmawtu illa baktatan mayɗarta asina johaye et puis kadi taga ɗon so heeɓi jawdi Allah landotomo ko honno heɓirɗa ndi ko heɓuɗa ndi kadi ko honto naɗɗa ndi suka on kañum kadi Allah landotomo ene ko onnoɗa suka jeunesse ma on pay ko yagal ma ngal ko honto gérɗa ko honno gérɗa ko honto gaynɗa ɗum ɗon Allah lanto dayi on tigui ka won ɗon sagata tawa yiwɗo mo wonu yiɗimo ko fewdo ɗon o profitoto kan kadi Allah ko ɗon sohlimo de naya jooɗo ha innugol joni inni tubutul ana tawayɗa andi ko jeunesse on accutuma wona an acciti joni han kadi heɓata ko onnoɗa heɓde kon inna noon joni ƴetta kalahum ma e jikkurum ma inna joni noon miɗo tuubude noon joni mi rutto an a tuubali ko ɗum on accutuma fewdo noon ka jeyɗa ɗon hara yiwɗoma o no inde machallah an kadi jogol on yahana Allah o ɓeydantaki tan la in sakartum la azidannakum
fewndo kam bawdi oti fewndo kam bawdi ndi wonɗon ko ɗon Allah sohol ma ko ɗon jama fof sohol ma ƴiƴam ma ɗan ko hecci ɗon ko fewndo kadi wawɗa rewde Allah hara ɗa woni tranquille sina ɗum si wonoyi ha jokkule fuɗɗike muusude jokkule ɗen tawa sa yinni ya waɗu ruku a wawata tawi ɗen andile kala tagaɗo wiyaɗo on julɗo so o maayi ko julde ɗen attete landade kon jeunesse jon no duwa andude ɗi piiji mi haala waɗon taw yaafo ɗon noon non eyo andi waɗa faade so tawi woni men ɗon attaque no koni men faalira ko waɗi ok neɗɗo sino humpa a heeɓi humpitowoma ko sago ma haray koye joomum continue tum nam donc haray en nani ɗo kadi hakkude wondigu hakkude aden e ɓeygu mum donc koye watta yilla surtout génération an on ko génération an on mi mari ɓe mi adresse o par ce que génération passé on ɓen ɗon on no gasa koɓe jogui kon simin ñembunoɓe o moyen tawno no sittini alhamdoulillahi kono menen fewdo amen ɗo ma kotiraɓe am ɓe mi hikkodiri seeɗa e meɗe yiya acte ji gonno ɓe waɗa wano comme no yewtinoɗen nane ni affaire mariage ɓe itta ɗo kulli mbuuɗi fi waɗugol mariage ko ittateno mbuuɗi seeɗa mais yaasi hannde on o yeeɗo ɓe waɗay piiji hewɗi komi wawata lentude par ce que on andi no gasa on fuɗɗike yiide kami faala hande ɗon e on andi ɗo ɓe moƴƴina événement wi molanagui tawata noon hara mi anda si l'islam on no yamiri waɗugol wano ɗum ɗon joni vendonnaire waɗa ɗuma joni ɗo komi arata ɗo fi tun ara jommum no musidɗo men no duwa jommude e ɗe balɗe ɗo nam kono o fuɗɗike yejjutude mo woni e jommude on sakke haalis ko landa kon par ce que ni hay waral taw hay jomba aral taw te ha jon koye lendiɓe e misal ko haalɗon ɗo ko pour confirmugol ko haalɗon ɗo kon nam o jeunesse ɗo si tawi a ƴetti jawdi ma a finance debbo ha tawta so ari a yiimo tawa ko duwano ɗon fijude kon ko ha hakkille ma koye jawdi ma nde woni yawde est ce que hakkude mon ɗumannoto te si debbo kadi ari ɗen anda wonduɓe o ɓe haɓay ñiire ɗengal haɓay wowlo faljey yaho feggoto joni noon ɗin piiji fof si heeɓima hakkude e suddiɗo ma on tawiɗa ƴettuno jawdi finance ha on waɗi tun keset ayni a fuɗɗike hawa ɗon a fuɗɗike bonnude relation ko woni hakkude ma e makko kon par ce que ko waɗɗa kon no tiiɗi awa ɗum ɗon dewle buyɗo o duwaɗe wani wonde barke e muɗum nden koko waɗa seeɗa kon siko seeɗani on tigui feri ha sonnaji on ari so hewti noon tuma heeɓa ko dankoramo holtinamo kala piiji ko faala kon enata a waɗay ɗi fof kono noon moodi tigui tigui on o watta ñee goɗɗo goo kono si hawri a ƴetti foppo sakitama ñande ha jom ɗum ɗo yalti o arto o yitawi hay fusi heddaki walla o ari o tawi ñamale ene onon on koɗo ɗon konno wernirte fiiji ɗon harano timmi qu'est ce que lebbi jeegoɗin timma e hakkude mo harano weeli ma balɗe jeego ɗen sa sato on andi ɓay haray tagaɗo koko woni e wadde wonde tagaɗo donc oɗo minni on ko naane himo wulla fi ɗum minni ɗo on naati ɗo on naati kono yalla moƴƴin so ari noon kadi salo ɗo darde mbuɗi muɗɗi si on ɓeynidi o yejjitay ɗum awala kadi hara yon andu kadi kulla yawmi huwa fi sa'anin kulla saharin tami huwa fi sa'anin lewru kala e ko ndu arde ñalande kala e ko nde arde ko nangue yaltude o lilante kono noon toujours wata waɗe ha cadre ji ɗanɗan hoore ma tawa jommu rondoto ko wawata la yukallifullahu nafsan illa ma ataha taga aɗa Allah faw haali wonki sona beru ko okkiki kon walla bon kadi la yukallifullahu nafsan illa wusu'aha wonki Allah tagaliki sona beru ko kitagana kon yimɓe ɓe yoɓe ƴettu ko ɓe wawi kon si ɓe ƴetti ko ɓe wawi kon si ɓe yeehi ha ɓe ronki ɓe ƴetta ɓe wallina si ɓe fokkiti kadi ɓe ƴetta ɓe yaada e mum kono sa ƴetti a rondike tawa koya ronde koya rowtire a mutoytako mi haɗa waɗon taw inchallah machallah oustas o weltanama toujours e gantina numéro no affiché kala e télévision noon kala faalaɗo noddude aray mo wawi noddude o participa e émission on donc aray oustas e faynti min arta e mon e landal kadi ko yowiti toujours e o émission needi e jikkuji men ko waɗi lande ɗen fof siko sago amen e ɗe yaltata e nder cadre needi e jikkuji on donc ko honɗum wonta ngal landal kadi haray ko ɓe gollirayɓe kokoyente ngeenaari gandi ɗum no woodi
waɗa ɓe ngenari inna bon no heewi tew yoɓa kalis no heewi tew donc mi anda ko honno yirɗon non ɗum no harmi nam ɗum no harmi ngenari nde wawi ɗum fuɗɗorde nokkere goo sa ka affaire kaydiji par ce que ɗum noon ko jikku tan ko jikku bonɗo voilà jikku bonɗo e misal sa ari ɗo nokku goo tawa yimɓe ɓen no rangi tawale woɓɓe no dawno gila bimbi ko misal to wadde pour ɓannen pour no yimɓe faamu ngenari no ɗuuɗi façon kono e fuɗɗora ka yimɓe ɓe wata yawde faamude ɗon aron ɗo joni e misal hande ɗum duwa yewde ɗo facture ji courant ji walla ɗum duwa yewde facture ji téléphone walla ɗum duwa yewde facture ji ndiyan e kowona aron noon tawa ko rangugol walla hara ko sodugol kadi goɗɗum joni ara romba ɓe ranguɓe ɓen fof ƴetta mbuuɗi sorna ley suuɗa jonna ranganaɗo on o walla ma yahata woɓɓe no arno depuis subaka 5 heures ɓe juuli subaka ɓe arti ɓe jooɗi ɗo midi tawiɓe ɗo an ara yaha jokka haaju ma ha gayna ara ƴetta mbuuɗi jonnamo ley o walla ma haaju ma o yaha ɗum no harmi kala jokkuɗo ɗum yo selu o anda o awloto ñaamo makko ngon kullu nafsin za'iqatul mawti kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram taga ɗon yo hulu Allah ngenari kala mo yiɗon no waɗa ngenari no ƴetta ngenari haray kulo makko Allah ngam majjirimo taw sabu mo sontigi no hula Allah o rewa e lawol ngol si goɗɗo no jogui ɗo auto mum kaydiji mum timma ara ɗo tun aretamo yiyale kaydi ɗi ganda o defo ko ɗo hollumo innama ko ɗum ɗo mankinɗa so tawi a yoɓinayimo yoɓinama kono hara hollimo ko honɗum mankirimo kono noon ƴetta tawle ande per letle ɗo so yeyi tuno ko kadi ɓe nanggaymo suuɗa gonga on ƴetta fenade nden yoɓinamo o yaha ay sa daalemo so jaaha joni ƴetta ɗi mbuuɗ ɗon ñama tawa ɗande ko mbuuɗi fenadeji ko ɗum waɗi mi wi on ñanen mo heeɓi jawdi Allah lannitomo ko honno heeɓiri ndi jawdi par ce que surtout noon o ngenari koko harmi tamo fijir ɗum te cenɗe ɗen fof no yaaji no si jokki ɗum ɗo détail ji ɗen nde wawi wonde ɗo ha erol lanna tawa e gaynal fi ɗum ko ɗum waɗi ñumutuɗen ko yimɓe wawata famde ɗon wona ko waɗete bisimilla toujours aray musidɓe on hiwrama ko waɗi adi kon toujours min anditinayi on eɗen ka émission meɗen needi e jikkuji men ka télévision Jama TV joɗoranɗen ɗo e Dakar précisément place de l'Obélisque ɗo ɗum wona ko ɗuɗɓe no andi place on donc ka monument ɗo haray no andirɗo noon e émission on ko wonɗo dogudude piiji côté ji ɗin ɗiɗi yani amora asora par ce que affaire dina no nder toon e donc dialogue kadi no nder toon machallah haray dialogue on kadi no woodi donc haray toujours usage mais yiye kadi en feƴƴi ka ngenari meɗen andi no woodi piiji ɓuyɗi sifeteɗi nder ɗo kono meɗen andi en arto e mum machallah kono toujours no toon kadi ko ɓeynta kon min nanayi woɓɓe nena he kaari an hiɗa añani an ko buy añanɗa allahu akbar an ko buy añanɗa ɓenna kadi kaari no wuddi joni fensitani en ɗon affaire gañanadi e fensitani on en seeɗa kadi ko inete wuddeni ko ɓaydi noon ko no jaali ko jikku yimɓe woɓɓe goo e amen ko noon mi wirata ko jikku jamaji goo gañannadi machallah o gandi o émission mon ɗo ko émission wonduɗo e important findinayi ɗo jama o wattay ɓe e laawol kadi so tawi ɓe heɗitikamo ɓe gollitiri jikku e needi émission mon on o no yuɓɓodiri e l'islam o needi jikku no yuɓɓodiri e l'islam on ko neediyiɗi l'islam on ko jikku moƴƴoyiɗi awa noon ko wiyete kon gañanade koko heɓuɗa ko wona yo goɗɗo heɓu ko faalaɗa ko heɓgo wonɗa ko hayso goɗɗo duwa heɓude ɗa an sago ma ko an tun heɓata no tawa e gañanade ɗimmum ɗum kañum kadi sago ma an ko ya ɗaɓɓire tun wona yo goɗɗo ɗaɓɓire yani an ko ya ɗaɓɓire tun an a ɗaɓɓirta goɗɗo yani ko hendete kon fof an ko ya hendo hara si goɗɗo ari joni koyo aro o woyto e ma so yalti goɗɗo na tun ina kaari ko joni wiɗo aybinamo allahu akbar ko gañanade hadise goto ari wiwɗo en mi haɗi on e gañanade no ñaama moƴƴereji on tigi ɗin wano yiite ñamirta leɗɗe yorɗe ko ɗum wiyete gañanade mo kala joguiɗo ɗum yo andu ndin gañanade makko ɗin
ñaama moƴƴireji ko woni wadde kon wono andiril yiite no ƴetta no ñaama leɗɗe yorɗe hara ko side sa okkiɗe anne ko essence waɗa kon yo on ɗo yo andu koye perdi o woni par ce que a ñanɗo o ñallay gollude gañanani makko ndin andata ko hon o avance ata mo añana on ko woni gollirde kon fi Allah e fi hoore makko no heɓira on ɗon o avance ay par ce que ko ɗum waɗi wona o immaki contre goɗɗo añanɗo noon immoto contre goɗɗo añanɗo noon darata ko woni heɓude kon ko goɗɗo woni heɓude kon darata en tant que no himo tongade ɗon an jokkuɗon hiɗa andi hakkude ma Allah on hiɗa yettude Allah ko wonɗa heɓude kon a feƴƴay a yahay few oɗa noon o jokkay gayɗe ɗe o jasi ɗen ɗen nden no heewa o inna o mbiti o feƴƴi haranga feƴƴino ɗon par ce que gañanade makko ne accata o yaha avance ata non avance ata par ce que ko ɗum waɗi o narta riske makko ɗen tagaɗo noon en tant que o ala e darde arsiki makko ɗen ko gañanadi ko mo wondi o dal o susta yudde ko on tigui no ɓorni o susta yudde on tigui no gollude o susta on dal kanko dal ɗum ɗo fof welatamo jikku jogo jikku kanuɗo e gon sengo ɗon on ɗon o avance ata kono yi o goɗɗo ko heɓata walla no liggo ara na e machallah toranoɗamo Allah e barke ɗum ɗon o heɓay a heɓay te Allah windana o baraji ko ɗum woni julɗo ko ɗum tagaɗo moƴƴuɗo jikku gañanadi ñaamayi moƴƴiɗi o woni wadde ɗin kama ta'akulul hatabul kama ta'akulul narul hatab fami yani gañanade makko ni ñaama e moƴƴereji ko woni wadde kon wono yiite ñamirta leɗɗe yorɗe o heddinta ay fus o perday ko wonno heɓde kon o perda moƴƴereji ɗi wonno ɗin liboni laaboni ko lila ko yoolike perdi côtéji ɗin fof ko ɗum ɓe niveau wondema ko ya c'est à dire ko yiɗanɗa hoorema kon ko ya yiɗan ɗum ɗimmoɓe ma ɓen ko ɗum feƴƴide wonno nanen ɗa hadi ɗum ari e hadise mi wi on la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi la yuminu hay goto wata inde no gomɗini haqqan Allah e nulaɗo makko e l'islamu e mayde e immutal e aljanna e yiite hatta yuminu hatta yuhibba li akhihi ha o yiɗano musidɗo makko ma yuhibbu li nafsihi ko yiɗani hoore makko kon ko yiɗanɗa hoore ma kon yiɗan ɗum ɗon musidɗo ma on si musidɗo ma o heeɓi ko moƴƴi toranomo Allah barke e ko heeɓi kon andu ara an ko a julɗo te an kadi Allah wallete ko ɗum la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi goɗɗo wata inde no gomɗini Allah sona o yiɗano musidɗo makko ko yiɗani hoore makko kon sa yi kadi goɗɗo no jogui ko moƴƴi hunduko no jogui tooke guite no jogui tooke a yi goɗɗo no jogui ko moƴƴi walla no heeɓi ko moƴƴi wimo machallah machallah pour wata hunduko ma ko nanggo jommum par ce que nelaɗo meɗen Muhammadu sallah sallam mo wi si tawi ñande no woodi ko guite e ɗengal no woodi ɗenɗe goo si ɗe ukkike kala koɗe haali ɗum ɗo bonay no woodi guite gar kadi goɗɗe goo si ɗe daari bonay donc ɗum waɗi si tawi a yi goɗɗo no jogui ko moƴƴi woni ko coñci o ɓorni woni ko oto o jogui woni ko haalisi o heeɓi walla ko place toranomo Allah e barke ɗum ɗon wiyama kadi teganama ɗon kadi machallah ɗon haray haala ma kam watamo lorrude bonata fi makko kadi ay fus o haaray ko ɗum kadi torondirɗe jama o kadi on jeunesse on kañum kadi wawa yiwde ɗum ɗon machallah andi namo est ce que on famin ɗum kadi ɗon famike kadi aw haray ɗo wawi feƴƴude ɗon kadi donc o yi on andi konkonde yewde ɗo du coup wona wono génération hande min piiji hewɗi miɗe yiwde par ce que on tigui no wadde consulté des fois kañum kadi e no hawrude hewɓe e aade landoto situation ji goo saabu hunde nden koko yiiɗa ko wawata ñawude donc no fewnitani o génération ɗo waɗugol piiji ɗi anndanɗa hoorema comme no yewtirnoɗen gila kan ngenari nane ha affaire gañanade o ɗum no jaali wono génération on ɗo minen andi noon no woodi e arino e saayi no gasa fewdo moɗum ɗum kadi no woodi kono min minne ko fewdo o ɗum ɓuuri jaalade du coup hande so yi wano no waɗe ñembi wano immagol ɗo yaaha e Europe o yi c'est à dire no wooday immiɓe toon ari ma heɓuɓe saabu moƴƴo hara hiɓe ga mais musidɗo maɓɓe on no ka leyɗe on o jonanaɓe ɗo hunde ma o daranaɓe galle ma o addanaɓe oto
on suka ɗon hande a wayreno fuu so ala mo wodde goreɓe maɓɓe ko fimugol ma yaltugol yaha soirée siga ɗin trique ji ɓe jokki janggo mu yirama oto wona ɗon 1 mois 2 mois yiya galle maɓɓe ɗen donc ɗimmoɓe makko ɓen immanomo contre makko woɓɓe ɓen yaha arna kam mo nanggamo e tufamo laaɓi hara ko kamɓe le jokkuduno e saayi kono mais hande ɓay ɓe yi way wasi o ɓuuriɓe tawale hara ko saabu moƴƴo o heeɓi ɓe naata ɓe ara ɓe agressa mo yani ɓe agressa hay galle maɓɓe ɗen ɓe piya famille ji makko ɗin ma kankon tigui ɓe hendomo ɓe gagnamo ma ɓe bonnamo dal ɗuma e avenir mi anda kon ɗum yiɗon e ɓen ɗon on kadi on andi e nder ko yewɗen ɗo ko joni ɗon goo no tawa e gañanade ɗimmitel mum koɓe duwano wadde si goɗɗo Allah okkimo saabu moƴƴo ɓay sa toroto toro saabu moƴƴo saabu moƴƴo no okka goɗɗo ko adna ɗo newede saabu moƴƴo no okka goɗɗo newede gurdam moƴƴan nden on saabu moƴƴo ɗon kañum ga no wawi okkude sa ha allahira kaw sakkitoro yawde ɗon e on saabu moƴƴo mo heeɓi ɗon e yii o jeunesse ɗo go'o woɓɓe goo olie woɓɓe goo no waɗi ɗon kadi no jogui peccegoy konko haalnon ɗon par ce que hay woɓɓe hay fellitoto mone ɗimo maɓɓe heeɓi merci ko ɗum falno wolde voilà pecce goo woɓɓe goo si ɓe yii oɗo heeɓi ɗum ɗo heeɓi saabu moƴƴo olie kamɓe kadi yoɓe muñño ɓe toro Allah ɓe rewa ka dowa rewede ɗon ɓe yaaha walla ɓe kamɓe kadi ɓe muñño ɓe anda kamɓe kadi no gasa Allah yejjitaɓe ɓe waɗa ko no moƴƴiri no ɓe heeɓira ɓe torano oɗa barke e ko heeɓi kon Allah windana ɓe baraji kamɓe kadi Allah yombinana ɓe kono na ɗum woɓɓe kono yewde woɓɓe newde ka ndiyam ɓe maweya toon woɓɓe kono arde attaque mo ɓe nana sikka wuura e hoore men ɗo ɓe arnaka mo ɓe wara mo feskay ɓe elimina mo si tawi ɓe wawata arde direct ɓe yewde ɓe yeeyamo ko ɗum yeeygol ɓe yeeyamo eya ɓe yida e bandiji ɓe annaɗa hoore ma ɓen ɓe yejjitino Allah no woodi ɓe yejjitino kadi kullu nafsin sa'iqatul mawti ɓe yejjitino kadi kullu man alayha fanin ɓe yejjitino kadi kamɓe ɓe jaani koɓe faala hoɓe waɗay kamɓe dal sanfurñe ɓe wurnani ɓe wurra o Allah inni si goɗɗo suɓali ko watta kon Allah kadi suɓata ko hongal e damal yitengal nadirtamo ɓe mo ɓe yeeya on tigui woɓɓe ara tawa mo ka galle makko wara mo ɗon ƴetta jawdi ndin ɓe yaaha ɓe gollitira ɗum ɗon ɓe wari oɗa ɓe anda noon mo ɓe wari ɗon on ko aljanna de wonayade ɓe anda kadi le man qatala nafsan muta'ammidan tawi noon kadi mo wari on kadi ko mu'minan yani ko julɗo tawi noon warɗo mon kadi muta'ammidan haray Allah inni fa jaza'u jahannam ala kulli halin on ko yiite o jooɗani mo wari goɗɗo mo wari julɗo tawi o tewi o wari mo fi jawdi makko ndin ay no wata wonirde o ɓay tun o tewi ko o warimo walla o woni sombo ha o warama yo andu Allah inni o ala joddigo sona jahannam wona usubillah min hasal qawli kon gañanade si goɗɗo heeɓi o heeɓi saabu moƴƴo yo jooɗi ɗo ka leyɗe addanimo o heeɓi galle o heeɓi oto modi taranomo Allah hey to ritorte ɗon okkuɗomo nowma okkude han kono noon kadi julɗo o taw toro Allah tun ya rabbi o heɓali o inna kanko Allah o kaalimo tagaɗo noon toragol makko Allah ngol no jogui sarti pour yon faamu kadi onon jeunesse on goɗɗo sino faala torade Allah jaabinanamo ko torimo kon go'o ñamay ko dagui o yara ko dagui o ɓorno ko dagui o golla golle daguiɗe ko ɗon noon so inni ɗon tun ya rabbi Allah inna mo labbayka wa sa'adayka mi notikema mi sannima konno faalɗa adu uni astajib lakum toro ɗela mi hokka on Allah ñamata yarata gongata ɗanata ko kanko o jogui ko fimen o wi addu'a o silahul mu'minu o inni du'a o ko kafa silame julɗo jogui to kan honno tortoɗa Allah torimo ko faalɗa kon o kama kono noon o haalnima sarte on de conci ko ɓornotako taw harni dagui a wujjaɓorniɗade a triyana probléme bon hi a kansade conci ko ɓontoɗa ko yo taw hara ko han ligguiɗo walla a okkadi fi Allah hota nabijo ko ñamata ko yo taw kadi hara ko dagui na a wujja a jatta a triyana ko mana yani ko faggitoɗa kon fof ko lawol ngol Allah yiɗi yarli ko ɗon rewɗa woni noon ɗuuɗi o woni yo fanɗi o sa wi tun Allah ya rabbi o en tawi miɗo ɗo komi jogui konko fima de
Allah ala nene o ala baba e yi o 30 feƴƴuɗo ɗo allahu akbar en nani yewtereji ko wona waɗede ko 24 on o yajibinama 31 on denna bo waɗama julɗo noon na feeto makko noon o yafuɗo noon ɗiɗo question ji o landakiran kono hande ɓay ko amaro no asora ha heɓa ka sora en ñomitay ɗum hande ko julɓe ɓe ɓurata hebbinde feetoji ɓeya ɗi mo kala e watta jinayi ɗum yakadu samawati yatafattarna an da'aw lirrahmani walada mo ɓeyde ka ono ɗi piiji on tigui yo wattu yimɓe minen gandi ɓay kam en won to ko wawɗa ñamata kulli ñamatama awata ka so tawi ka wonɗa ɗon tawi ko ɗon ɓe arata ɓe fotta tawa leɗe andil ɗon ko plein ville haray ala ko wawɗa kono noon ko Allah ko yoɓata ko innamal a'malu bi niyat Allah ko yoɓata ko anneɗen nde wa innama li kulli mri'in ma nawa est ce que faami ko ngaw haray julɗo on yownu julɗo si julɗo musidɗo ma heeɓi toranamo Allah barke si goɗɗo woni Europe o jonnani musidɗo makko on o hendike arina e mari modi alhamdulillah yo Allah waɗane barke e ɗum ɗo tornoɗamo Allah an kadi yaha juula kono mi wiron noon torɗa Allah kono noon on tigui faggitoto doy ko daguide dey jommum o faggitoto ko dagui voilà awa yi oustaz ɗiɗon piiji on tigui koye watta yiide o weltanama eyo o yiiɗo seke on memiɗo ko tawata haray meɗe wakkili mo moƴƴa minen fewdo ɗo ittugo sadakaji juulatoro Allah meɗe wakkili ɗum kono so ɗuɗuɓe amen inna he ɗum dey ɗum men heɓitorade de ɗum arali tawa noon ko jokka kon ko sifi ɗon ɗa kon awa enen jokkuɓe ɗum noon ɓen koye watta en toroto jaabo tun en accayɗa kadi voilà on faami kami faala haalde ɗon ok way mono faala ko laaɓi kon o laaɓay inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah no laaɓi o jaɓata sana ko laaɓi kon awa o andi waten tooñu hoore men donc voilà awa ɗon kadi julɗo o torata ko Allah sina Allah o kaymo kono si tawi o wuuri kono no mi wi on ni kono noon no woodi façon jetati no Allah hokkirtamo kadi ine wawi wadde détail ɗum ɗo par ce que julɗo kadi emo wawi torade Allah o ronka wiide ko o tori kon o sikka Allah jaabinali tawale ko ñamata kono dagui ko ɓonto kono dagui kono il faut laɓɓinane yimɓe ɓen ɗon fencité ɗon kañum kadi tagaɗo on hiɗa wawi torade ɗo Allah hunde taw ko toriɗamo kon himo wawma jonnude kono o yi an no goɗɗum no woodi ko sutima anno nga anda so jonnima ɗon ko toriɗamo kon o aralima o ƴettali duwa ma o sanzanma o protège ma ko woni arde ma kon ko toriɗamo ɗa kon heeɓa kono nafatama kon tagaɗo julɗo on hata ko julɗo ko ñamata kon no dagui ko yarta kon no dagui ko ɓornoto kon ko dagui no ko faggitanto kon fof no dagui no laaɓi so hay so toriki Allah o yaal ko tori ko to inno Allah jaabinali par ce que no woodi musiba e bala e nawnaji ko wonno e arde makko Allah ƴetti duwa ko torino kon Allah yeehi fankanimo ɗum ɗon walla mo duwano heɓde accident Allah yeehi effacé ɗum ɗon tagaɗo ari ɗo kanko mo faala 50 000 mo toro Allah rek kanko mo jogui probléme 50 000 o toriki Allah mo toro Allah kanko dal 50 000 ko be o heɓamo Allah hollimo a wata heɓude on 50 000 o forci o jokki listikaru makko o jokki torago o heeɓi 50 000 on ɗi ari net o hendiɗi o yeehi mo humtoyde haajo on 50 000 makko o waɗi accident kala o koyngal ngal heeli o yehi kalabutade ɓe landimo 50 000 ni natiri ɗon hi par ce que Allah falano kama jonde 50 000 on ko accident o Allah falnamo sammande hara ɗum hewtali mo kono ayo forci kanko dal wayi wasi hara o e misal ay Allah kañum a ñatorede non Allah ko inni kon ko jogui kon ko fi men kanko ko lam yalidu wala mo yuladu wala mo yakul lahu kufuwan ahad o ñamata o yarata gonga taw ala neno wala baba ala ka fuɗɗi ko jogui ko fi men o jogi hakkadi ko mankata wama min dabatin fil ardi illa ala llahi rizquha e puis kadi ya'lamu mustaqaraha wa mustawdaha o yi kadi kullum fi kitabin mubinin kon ala tagaɗo ko woni sana Allah no andi fima o wi kadi ala ka tagaɗo woni sona o arsi kaymo mo kala no kalawhil mahfuz mo kala no windi inde mum nden Mika'ilu tagu ngu e ɗuɗude Mika'ilu malaikaji wiyeteɗo Mika'ilu on woday ko jonnuma par jour on ko woni noon ko ɗuuɗi o woni ko fanɗi o kono inde ma nden mo jogiti on ɗum woni fen jonno fi arskene chaque jour noon wortata malaikaji wiyeteɗo Mika'ilu on ko jonna fi arsikaji ɗin kono ɗum Allah halfini si tawi o inni ceerno Aliou janggo heɓay 50 000 ɗum régulanoma Mika'ilu ka rewta o ko wata on hendude siko 500 francs kadi
o windiɗi kono hay goto o yejitata hay goto o yejitata mo faami famike ko ngawa taga ɗon toujours so torki Allah o waway faamude taw indi ko tori ko tun ko ɗum ɗon tun nawanare no wawno arde Allah jaabinanamo du'a o naɓa toon nawanade salo arde accident no wawno arde Allah jaabinanamo ɗon accident on salo arde awa kon julɗo on so woni tun ko julɗo Allah ɓay ko Allah inni wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani hey si jeeya maɓe lande ke fiya yeeto helam moggo maɓɓe ɗo yoɓe landolam mi jonnay ɓe mi woɗɗaɓe est ce que on faami kon julɗo on taw haɓɓito tun so toriki Allah o heɓali o ye kanko anda konnugo waɗi Allah ye non juɗɗo haalta ɗum honno waɗɗa Allah Allah ko konno watta Allah ko anndanɗa hoorema si fo tagu ngu fof hawti rewimo ɓeyta kala makko e fus so tagu ngu fof hawti yeddimo ɗoyta kala makko e fus ko kanko woni huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu hoɓe kulli seyganima ala ka fuɗɗi ala ka haaɗi kono wonno tagaɗo man amila salihan fali nafsi kala golluɗo ko moƴƴi Allah inni ko hoore makko gollini waman asa fa alayha kala golluɗo kadi ko wona ɗum ko kuppa e hoore makko Allah ko honno haajayi ko inta kurnigal non Allah ko yiiɗi ko tortoɗo mo waɗa kadi ko yamirma kon Allah noon ko wonɗa wadde kon ko yamirama ko naafi dey kanko ko fi yo jonne to inna allazina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdawsi nuzula o wi kadi khalidina fiha la yabkhuna anha hiwalan qul law kana al bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walaw ji'na bi mislihi madada qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya heɗani ko woni innama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbihi kono watta ton falyamal amalan saliha kono noon kadi o tagay o wala yushrik bi ibadati rabbi ahada tagaɗo ko noon duwa wurirde tagaɗo ta ƴettu contrôle hay goto tagaɗo joguito ko heɓɗa kon ko Allah jonnuma no tawa aje haade noon taw ƴernade sa aɗo naata ko arkanul imanu to tawa par ce que ɗum o génération mon ɗo no duwa andude ko hunde wiyete kon arkanul iman no duwa joguitade ɗum arkanul iman saabu tagaɗo ndeɗa heɓa jikku moƴƴo o a jogoto iman taw a yi jikku moƴƴo a yi needi fondation mum on ko imanu arkanul iman wa hiya sittatum an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri kono noon ɗin noon a waɗi ko ɗiɗi de wa tu'minu bil qadri khayrihi wa sarrihi min allahi ta'ala wala tagaɗo ɗin ɗon gomɗinayɗi so gomɗini ɗum to ala kulli haala o heɓay jikku nani ala kulli haala o heɓay needi nani par ce que o andi ok konko ɗo woni lawol ngol ko ɗo woni lawol ngol ko be o anda ko honto o duwa rewde so heɓa jikku moƴƴo mo duwa ande ko wiyete kon imanu sabu mono o jogui iman tun o hersay te mono hersay tun o watta piiji goo te hersowo hiɗa andi ko honno woni ma hersowo so hersi tun o heɓa jikku moƴƴo par ce que goo o watta liddu mum waɗi biru ko wawi kon o haalay gonga o jokkay ko moƴƴi o haɗay ko boni o yamiray ko moƴƴi konko imanu on be o anda ko wiyete kon imanu kon be o gomɗina ɗin ɗon o heɓa needi o heɓa jikku o heɓa fondation moƴƴo o faami bon haray yawa darade aɗon taw vraiment sa so weltanama ɗo no yahorade ko adi ku on andi komin da kon ɗo émission go aro e waɗama émission spécial hara en noon ko génération ngal gon tumi ɓannata ɗo mo be sifanolan min sifodira ɗo ko honno min woni nawrude honno min faalira gurdam amen ɗan dal par ce que on andi sengo goto tun ñoƴƴirtake donc no woodi amen kadi tawata hara alhamdoulillahi ko ɗaɓɓa kon no e maɓɓe machallah no woodi e maɓɓe par ce que no woodi hande so daari ko ɓuuri wonde no kadi huñƴotoɓe Qur'ana tawi ko génération amen on kadi ko fay ɓe woni huñƴade Alqur'ana no woodi e maɓɓe hewɓe non ɓeyi o yi ɗon kadi o yi julɗo on julɗo on pay kum ɓuuri kum fanɗude kum o teddinay kum jeunesse mo yi on o teddinay mo mboto Allah on ko kanko tun andi ko honto o marata Allah wiyata hay goto kaari mi jonni ɗum ɗo kono kala kadi mo yiwɗa jogui to o no ɓuurma jogui to oɗo no ɓuuri mi andude woni noon ko pay kum nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fewde ko nulete ko 40 ans o jogui no woodi kummaluɓe molanaɓe jonnoɓe Makka kono ñande hunalande ko ndew noddiɓe ha o mottidiriɓe o wiɓe
question e misal ene si mini no gayuri no arde ɓaawo ɗo nde suto e meɗen est ce que on holto komi haali kon ɓenni minen giɗa men anduma ko a pay kon ko Mouhammadul Amin wiyeteɗa kono wiyete Amin ko hoolaɗo makka fof ko kanko ɓe halfinayno sa halfinimo kaɓɓum mbuuɗi ko mbuuɗi halfinɗamo no haɓɓirɗa noon sa aroyi kadi a tawa no haɓɓirnoɗa noon ko noon wonirta a alata kadi landoɗamo ha oyna yaho ara sa landike mo o ƴettay oynan e ko ɗum ɗo ga o jontama tawale no haɓɓirnoɗa noon ko noon tawrata ko yewno ha makka fof hoolimo tawi ko woni Mouhammadul Amin tawi on tuma nulaka taw kono nde wonno ha o nulama ko fi affaire pay ko gonɗo wiide ɗo kon jeunesse mongo no wodi janggaɓe alqur'ana hunjo ko ɗumami misal garomi addude ɗon par ce que nela meɗe Mamadou sallallahu alaihi wasallam ko kanko ɓurno wonde pay koye e kumbaluɓe makka wono Abou Jahl en Abou Lahab en wono mokkoɓaɓe buyi wono Aboubacry Siddiq en Seydina Ali en e ko wona o faami wono ɗin piiji fof joni noon ɓay hewti joni Allah ƴetti saabu moƴƴo addi e tagu mum ngun hewtinimo o faalama doginde mission on o jonniɓe misal ene si mini no hunde kaari no arde ɗo on holoto ɓeyni mo hi min holto par ce que an a meeɗa haalde kona gonga ala ko goɗɗo ƴettata ko annanɗa hoore ma taw o wati toñirde ɗum minen ko haalanama o meɗen gomi oyna wa qulu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah awa yeeto guelandema hande Allah nullinan e mo on wokoyon seeɗo ala goto reweteɗo ko rewɗamo kon nafama aduna e lahira sowona allahu seedo ɗe wondema min guilandema hande ko allahu nulilan e moɗon joni noon pour talle on joni ko pay kon heeɓel noon waɗi so ko ndun soɓɓuno nde mi addanma ɗon kadi ko pour andegol ma jeunesse jon ko fanɗiɗa o walla no yiiɗamo no comporteri o ta hutomo bon ɓay Abou Jahl en Abou Lahab en comme ça wono inde mabɓe ko wona on tawi oɗo joni o ala nene o ala baaba ko honno waɗi o heeɓi nelaɗo meɗen Mouhamadou sallallahu alaihi wasallam honno wimo tabballaka ali haza jamatana ene ko ɗum ɗo noddirɗa men Allah ko honno accitita men minen ɗo mbeɗe jogui ɓiɓɓe mbeɗe jogui jawle piiji ɗi fof makka ɗo ko men woni kumbaluɓe nulama an tawa hay ɓorɗa ala heeɓel naati ɗon ko wiyete kon heeɓel o andi heeɓel ka woni fanɗingol goɗɗo yiyamo tawa on tigui no ɗumannaɗa fanɗinamo jaka anda ko Allah mari e makko kon ko misal tun ko haalɗon ɗo ko pour confirmugol wata hay goto heeɓo hay goto jeunesse wonɗo fewndi ɓe ɗo ɓen no wodi jangguɓe Qur'ana hunji no wodi wonɓe janggude kadi on faami kono ko wonno nelaɗo meɗen kono no ardiri noon o yettini ɗum ɗon bappa makko huuɗimo hande so jangi hande kala janggo Qur'ana ɓay nelaɗo meɗen yettanoki muññike ko Allah yettanimo so jangi Qur'ana on tawa ɗum tabbati yaada Abou Lahab o huuɗi par ce que nelaɗo meɗen ko bappa wiyata mo o wimo tabballaka ali haza jamatana o hoyni halkare ma ko ɗum ɗo noddirtamen o huuɗimo dal yani ka raɓɓindigo pour on faama Allah wimo tabbat yada abi lahabin wa tabba ma ahna anhu maluhu wa ma kasaba sa yasla naran jata lahabin wa mur'atuhu ummu jamil on kañum kadi ko on ƴettayno leɗɗe ɗen e bulle ɗen waɗa ka lawo ka nelaɗo meɗen rewata ɗon sallllahu alih w sallam pour yo gaño Allah inni toon kañum kadi wa mur'atuhu hammalatul hatabi joni noon konto ɓeyata ko fi jiide hablu min masadin ɓe natte yiite haɗa no waɗa jorokoje ko annanɗa hoore ma koye nge metti o nge heddinta konko fewi ɗum ɗon honɗum naadi ɓe ɗum ɗon ko heeɓel ko wiyugol o ɗo inna o ala goɗɗum wala ko ɓorno minimise mo fanɗina fi makko awa haara mo kala ɓe moytu ɗum ɗon minen jeunesse on meɗe yewtide fi maɓɓe kono noon meɗen gandi no woodi woɓɓe kadi e ɗum min yiyata hay goto min yawomo si min yi on tigui min joguittotomo konno min woniri noon walla sa go min yewtida on tigui on faami par ce que no heewi tew awa haara ko confirme ko haalɗon ɗon ko ɗum kadi no woodi yaafo ɗon haɗa si tawi question mo ɗumani kadi juuti kadi machallah vraiment jama eɗon nande iɗen hoccude ga ko heewi donc miɗen andi ko jokkaɗo o yonata siko saggo men koye continue tum vraiment e kono toujours mais artay avant dernier landal ngal ɓay no moggo neɓata leer on nanggayen donc oustas min andi miɗen andiri on komi yii kon en andiri on kadi min ɓuuri tanƴinade duuɗal fewn ɗo hiɗon jannude wano arabe mi anda moko baɓe no min nande moko baɓe no yahude ka mum fayɓe no toon kadi donc min faala andude ɓay hiɗen andi
nokkure ɓe e jikku muɗum e needi muɗum min anda ko honno taw jokkirɗon onon e ngu zaman ngu wonɗo naɓudude toon. Ok, alhamdulillahi ceerno Mouhamadou Aliou ko noon fewno ɗo miɗen jogii daara miɗen jannude leƴƴi ɗi fof noon no toon. Voilà, ko leƴƴi ɗi fof no toon faala tuusude par ce que so yewde affaire jikku voilà ko meɗen andi ko sa moƴƴiri yimɓe façon ji ɗin fof a hawray e siga ɓen daara momi jogii on ni leƴƴi ɗi fof no toon. d' accord haali pularɓe ɓen kadi façon ji ɗi fof no toon. d' accord so min ni noon façon ji ɗi fof no toon ko wiyete kon tukulor ga haali pularɓe ga ɓen no toon haali pularɓe Mali no toon haali pularɓe Guinéen no toon kon ɗiɗo tati noon no toon machallah ko wiyete kon leƴƴi ɗi fof de no toon c'est bien leƴƴi ɗi fof no toon mi anda wonde gargol ngal ko honno jikkuji maɓɓe ɗin konno jikkuji maɓɓe ɗin jikkuji maɓɓe ɗin sa yi ɓe addama ustage jon addama ko kala ko manque e maɓɓe koye ustage jon muñño mankita andina ɓe ko no wiyete l'islam si ɓe wawi famude piiji boyi a hoɗodira e paykoyi goo tawa koye satti seeɗa kono ko woni e yarde noon ɓe ɓurtay famude so an janno on kadi muññoɗa muññoɗa kadi tetidira an e maɓɓe ha ɓay minen no min jokkiri noon e fayɓe alhamdulillah tigui tigui on ɓe fof hiɓe weeli wondude pay kon fuɗɗi ko ɗumannade o haɗa kadi no woɗi janoye toon kadi seeɗa par ce que e duhiɓe no toon suddiɓe no toon e wono jaati e wono suddiɓe yaha e toon woɓɓe mi andi haɗa yahay wono 18 ans ha ɗumani fayɓe suddiɓe no heewi toon cuka sukaɓe kadi worɓe no heewi toon bon en même temps kadi makko baɓe goo kañum ken no toon andanɗa hoore ma en même temps tami hay paranɓe élève uɓe goo si woni ha ɓeeɗa jangguiɓen kadi no jogui heure ji ɗi ɓe arata janggugol bon haɗa meɗen jokkiri noon awa kadi ɓe wakkili kadi piiji ɗin koɓe ɗo wadde kon kadi modi machallah hiɓe wakkili moƴƴa par ce que ɓe fonki diina kan moƴƴa si wattu kadi heewi foppo accitay ko jokki kon fof kadi juula surtout no wano ɗum ɗon bon haray meɗen jokkiri noon fayɓen kadi sahay goo min ƴetta e jour ji goo koɓe janggi kon gila ka ɓe fuɗɗi ɗon ɓay meɗen naɓorde e wono ƴiyal alqur'ana meɗen naɓorde hadise meɗen naɓorde bon ko wiyete kon kadi tawhid meɗen naɓorde bon ɗum ɗon noon sahay goo mi ƴettayi tan ɓe waɗa résumé mana ɓe waɗa taridal ko wiyete kon tari hunjagol yaha mi yara noon ko noon mi woni sahay goo jour ji goo ko noon min gerdata kono alhamdulillah fayɓen hiɓe weltori moƴƴa makko baɓen kadi no weltori kadi moƴƴa machallah yo Allah nawru yeeso sa yii pay kon suuɗaki janggugol mo famude ko nde janggude kongo tampinaka kadi min ɗo simi tardi seeɗa mi ɗuuɗa noon tardude kadi e wona farñotugol kono simi tardi seeɗa simi ari élève uɓe gata ɓe ari ha ɗum hannde ke hara ɓe jiɓi ene hara ustage kodi ko jaam kono simi hewti ɓe waɗay ɗum feeto ɓe weltoto ɓe fof ɓe ara ɓe jaɓɓola men e nana woɓɓe maɓɓe noon alhamdulillah tawi ɓe weltori kon waɗi ko diina koɓe yiiɗi kon e koɓe woni famude koɓe woni janggude kon kañum kadi ko ɗum waɗi ɗum par ce que mi wi on tagaɗo kala ko jokkuɗa ko a yaññay ɓernde ma nden yañña muñal ma ngal anda ko Allah hawdirma e ɓeeɗo wawaɓe jonde wawa famude ko noon Allah rewirte hadise ko goto no wi hayrukum man ta'allama al-qur'ana wa allamahu ko honno mo wi e pular yani hayrukum ɓurɗo moƴƴude e moɗon ko man ta'allama al-qur'ana ko jangguɗo ha ande al-qur'ana wa allamahu kadi o jokke andigo kadi ɓe anda ɓen fasalu ahla zicri in kuntum la ta'lamuna landoɗe anduɓe ɓen so tawi woni o laati ko ganda kono noon kañum kadi lahlari o laɓɓinani en ko hon ɓelandetede de gande ɗe no ɗuuɗi fewno ɗo de kala gande ɗe gollitirta tawa ko ɓen ɗon ɓe gomani laaɗo wata ƴettu te ɗen andile ɗen nande ɗe yiwde ɗum no heewi dey ɗum no heewi gande ɗen no heewi docteur ɓe ɓen no heewi professeur ɓe ɓen no heewi awa donc dal no heewi dal ko noon wirete en nemmo donc ɗum sa nelaɗo meɗen fof Mouhamadou sallallah sallam o makono ɗum foppo aroyay zamanu gande ɗen ɗuuɗay façon ji ɗin ɗuuɗay wayni no mi tindini on piiji ɗiɗi pet so jokke ɗo majjata sunna makko on e deftere qur'ana nden ɗiɗo ɗiɗi sa joguitike ɗiɗo yoolo yaala yoolatama koko laaɓi konno ko ɗum ɗo woni ko laaɓi kon sunna makko on e deftere qur'ana nden o yi qur'ana ko Allah wiyen ko inna nazzalna al qur'ana wa inna lahu lahafizuna o gandi ɗe defte attinoɗe jippade
ɓeya waɗayno tappale ƴetta ko arrangé ɓe kon hoodiyanko ɓen ɓe ƴetta ko arrangé ɓe kon ɓe ɗumanno qur'ana noon nde nde jippino ko Allah protége nde goɗɗo ata ɗoytde nde goɗɗo ata ɓeyde nde goɗɗo ata nde wadde tappale inna nazzalna zicra Allah inni ko minen jippinide jantore woni nde alqur'anare wa inna lahu la hafizuna ko minen kadi protége nde ko ngaw hara nelaano mene ko maaki kon nguusaman ɗo ngu hewtigoy ɓay ko ɓuro no wona ɗaɓɓuno mayira kono ɗaɓɓuno wuurira ko jawdi nanta état siji otoje labaɗe motoji tv nanda ko tvs nanda ko honno e honno on faami ko ɗum nanta joni noon e gande ɗen kañum kadi ɗuuɗi joni noon haare wo ko ƴettu deftere qur'ana nden e sunna makko on ɗiɗo ɗiɗi so jokke ɗiɗo hay fof a wata on naɓorde haray nam machallah donc oustaz fayda hewti ka waynodiren mi anda so tawi no woodi ko résumant on en ko ñogganton en fii ko yewti e émission on ko ɗum marɗon ko ɓeytan on jama on ka waynodirten ɗo ɓay minen andi min acciti on hannde kono en seedali émission on yo wonno teddugal e moɗon émission o mi wi on nam o weltanama taw ko adi kon avant tout d' abord d' accord yo allah on taw ɓeydan on taw cellal e balɗe yaña fimon kadi ɓanta kadi fimon ɓanta pilation waɗanamo barke muɗum on o liggotoɓe gaɓen fof allahuma amin way okka on kadi saabu moƴƴo tele o yaha ha ka on sikkata sa allahuma amin tawa hara ko moƴƴere amin allah on ko wawɗo ko jogui ɗon yo allah on waɗan on ko feƴƴi jortumon on kon amin mi wi on o émission mo joguiti ɗon ɗo jikku e needi allah ko inne nelaɓe meɗen ko innaka la ala huluqin azimin ko a jooma jikku tiiɗuɗo te eɗen gandi ko saabu honɗum o taggirnomo ɗon eɗen gandi tampere ko naɓi kon miɗa andi ko ɗon ñoggeten kono en ñomite ɗon ko kunni ɓayara émission ko gasi nelaɗo meɗen soñdia ko naɓuno kon ha o yeey taifu ka kawira makko ɓen ɓe hawtidirmo e bareji e feetuɓe hiɓe ferewomo kaaƴe ha ɓe gañimo ɓandu ɗum fof o yeehi o tooli ka o tooli ɗon seydina jibril ari tawimo ɗon allah inni woyomi yeetoma wa hoɗo gon koɗo ma kon allah inni min humpitike o inni no woosa jonnilla yamirore hakkude go fello ngo ɓe won ɗo mi ƴetta e to mi ƴetta to mi kuppa e hoore maɓɓe fof ɓe heddo ɗon ɓe maaya nelaɗo meɗen mouhamadou sallllahu alih w sallam inni jaabi seydina jibril innahum qawmum la yalamuna min mi yafanike ɓe yo allah yo yafanoɓe innahum qawmum ɓe ko yimɓe la yalamuna ɓe andalan si ɓe anduno komi woni hombo ɓe jaɓayno kono noon si ɓe fof ɓe warama ɗo ɓe heɓoyta ɓiɓɓe goo tawata ɓen ɗo wawa gomde l'islam o yaara yeeso yoɓe muñane l'islam o yaara yeeso ha tawa ɓe wonɗo ɓe yedduɓe ɗo woɓɓe natoya e ka l'islam o ɓurta yarde yeeso funnague e hirnague fof mo kala hen ɗo ako ɗum le hewti hande awa ɗum ɗon kadi holli en awa ko muñal ngal kadi ɗum kadi holli en jikku on ko émission mo jogui ɗon ɗo on jikku e needi on machallah joguite ɗon ha moƴƴa koko ɓeytoto won ɗon wona yon ɗoytu o haray ko noon kadi marde ko ɓeyta e gon sengo ɗon weltano on kadi jarna wonɓe ka technique ɓen machallah kamɓe kadi golle maɓɓe ɗen ko alhamdoulillahi barakallahu fikum. Ok, téléspectateurs, vous l'avez compris, nous étions là avec notre oustaz Mohamed Dian. Avant tout d'abord, je suis vraiment désolé parce qu'on a parlé seulement une seule langue, mais on a pu avoir quelque chose d'importance dans notre émission, surtout des conseils en ce qui concerne l'islam, ensuite la collaboration entre les individus, tout ça, la corruption, ce qu'on appelle aussi l'égoïsme, tout ça, notre oustaz nous a parlé un peu, il nous a donné quelques versions en ce qui concerne les sous-thèmes là. Vraiment, félicitations à oustaz Mohamed Dian et on l'encourage surtout davantage. Et surtout, vous les téléspectateurs, vraiment merci d'avoir participé en ce qui concerne l'émission, c'est-à-dire l'émission d'éducation de base et caractère, ou bien Nedi Djikoudjime en Poula. Vraiment, on vous remercie, on vous adore. Et Inch'Allah, on se reprend ici la semaine prochaine, c'est-à-dire sur notre plateau de Jama TV. Quoi que vous fassiez, où vous êtes, au revoir. Et bien, on se reprend la semaine prochaine.